Hazırki günde bizim büdcet uyuşmalarına uyulgan жылыту kazanların tipadrasılarga tutaştırışlarını başkarabız. İktisatlar bugünkü günde 3 iktisatның kazanları tutaştırıldı. Bugün yurttagi 2 mektep hem texnikumda iş alıp barabız endi. Şuna göre avgust ayında bu işlerini tükendirimiz dep ышандырабыз. Tamam, narsalarni tasdiqlab. Su bo'yicha avvalgi faol ishlatib ketdi. Bugun biz 57 kvartal orqali RTS vositasini vodozabordan suv berib bilan shug'ullanamiz. Endi suv yetarli bo'lmasa da mumkin qadar xalqqa tegishli talablarga to'g'ri kelgan suv bilan ta'min etishni boshqarishga tirishamiz. Şulay endi avullardagi бесхозный башнялар, водозаборларны лицензиялау бара бүгүнкү күндө. Муну боюнча һәр бир авыл жерлеги өзләренең эшләрен башкаралар. Шуннан инде сентябрьгә бу объектларны да тапшыру төгәлләнде.